Kasheko ke tlo bua ka hore Easter ke eng. Ho mona ne ke tshwanetse be ke yentse sekolong. Empa brother ka tla wa ba o ba etsa kerekeng sentse ke hai ke tla etsa. Ho mona ba ya ka tsela ena. What is Easter? Easter is not about eggs to hunt. It's not about a bunny. It's not about bringing clothes or candy as sweet as honey. On this day, many years ago, a man named Jesus Christ, upon a cross for me and you, gladly gave his life. Not for sins that he had done, for crimes he must repay. He did it all for me and you. For our sins, he died that day. But that's not the end of Jesus Christ. They put him in a grave, but 3 days later, he rose again. Our sin debt had finally been paid. So this Easter, as you hunt for eggs, dressed up in your brand new clothes, don't think about the Easter bunny. Think about why Christ comes. For whenever they understand that. Home enana hantle e rejeta ka the crucifixion of Jesus Christ. E rejeta ka today mara many years ago. Hore ntate Modimo ba la mokopotela sefapanong. A shwela dibitsa rona. Ona sa shwele dibitsa hae kapo botsotsi ba hae. Mara ona etsetsa hore rona re tlo phela bophelo mo diteng. So wena as ngwana how decide ho tswa ka kerekeng enana o boya sekolong o lo rakwana kapo o etse ntho tse sa tlamehang o di etse tse o tsebang hore Bible di re o ska di etsa o nahane hore hobane ntate Modimo ala kokotela sefapanong tsatsing la kasheno. So ne ke re fela ke hlakise tsela hore at least la re tlo thola mantswe ya rona a supileng le understand hore letsatsi lena na hantle why re le ketika and hobane ho le bohlokwa re le ketika. Amen.